Salibonani bathandekayo kuzindawana zonke elikhona. Ngithemba siyahlangana singabaphilileyo. Ngithemba njalo liyabusiseka ngezifundo esibalazo. Namhlanje singena ku lesson yesine, lesson 4. Olamukelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Singakaqhubekeli phambili ngesifundo sethu sanamhlanje, ngiza kunxusa abafowethu ukubana baziveze balamukele lapho. Salibonani bathandekayo, kuyinjabulo yami enkulu kakhulu bana sihlangane kusifundo esingena kuso manje. Simusa umoya ingcwele bana ube lathi nxa sifunda sindawonye. Ongiyokhulumayo manje umfundisi uJim Dilo. Salibonani bathandekayo indawana ngendawo, siyalamukela kusona lesi sifundo. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani bathandekayo, okhulumayo ngubongani Nkosi Dube. Silamukela esifundweni saleli viki. Asicimezeni sikhuleke andibana siqala isifundo sethu. Bawethu sekhaya ezulwini siyabonga umusa wakho lothando lwakho. Sibonga ukugcinwa kuze kufika lesikhathi singabaphilileyo. Nansi isifundo esathi singene phakathi kwaso, sicela ubani wenu thungameli. Uthi konke sakufunda kusondeze eduzane lawo. Silungiselela ukuza kwakho kusaseduze. Ngawo Jesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga umthandazo mfoka Dube. Namhlanje sifundo sesine esilesihloko ke esithi sona umsebenzi weBhayibheli, kumbe sithi indima edlalwa liBhayibheli, indima edlalwa lilizwi likaNkulunkulu. Yiso isifundo sethu esiza kusifunda namhlanje. Mhlawumbe singakaze sangena ngokujula kulesi sifundo, ke sikhangele lona iBhayibheli nxa kuthiwa imsebenzi weBhayibheli, ukuthi iBhayibheli nxa silikhangele kunamhlanje lisaqakathekile yini ezimpilweni zethu, kumbe nxa sihamba ezindleleni lapha bathina abantu ngeBhayibheli? Lisase lomutsho ezimpilweni zethu? Lisase lendawo yini kulokho kwenziwayo? Mhlawumbe emihlanganweni kusakhulunywa yini ngalo vele iBhayibheli? Kuyini esikuzwayo nxa abantu bekhuluma lapha? Siyabonga mfundisi, umbuzo lo uqhakatheke kakhulu. Thina siphila ku-21st century. Ngike ngizwa omnye umthungameli wenye inkolo ethinta ukuthi iBhayibheli kalisaleli seli old fashioned, seledlule ekuthini libe lendima elidlala empilweni yabantu banamuhla. So ubekhuluma ngokuthi kufanele ukuthi abantu bakhathesi benzelwe elabo iBhayibheli elizangenelana lempilo yakhathesi. So isifundo sanamhlanje akholwa ukuthi sizasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi iBhayibheli vele lona liyini. Ngoba mfundisi okwenza libe lengxenye kumbe libe lendima elidlalayo engeke idlalwe ngemunye umbhalo omunye, eminye imibhalo efana lama novel, lama newspaper, lokunye singakufunda. Ukuthi iBhayibheli lona lilizwi likaNkulunkulu. So uNkulunkulu walisusa emlonyeni wakhe walipha abantu ukuze abantu baphile ngalo. Liyindlela kaNkulunkulu yokuphila, ukuthi kufana lemota limanual, kufana lemota kumbe olunye ulutho olungabunjwa ngumuntu, ukuthi uzaletha indlela ethile yokuthi lolo lutho lusebenza njani, kufanele kube njani ngalo. So iBhayibheli liba ngumbhalo onjalo, ilizwi kaNkulunkulu elilawula impilo yomuntu wonke ngaphansi kwelanga, whether kusemtshadweni kumbe kusebudlelwaneni bami lomakhelwane kumbe esikolo njengomuntu omutsha kumbe. So lilempendulo, likho konke okudingwa ngumuntu emhlabeni. So ngamanye amazwi lilengxenye ezimpilweni zethu. Bengathi mina, okay umfundisi, nxa ufona susa iBhayibheli eluntwini, susa iBhayibheli emakhaya, susa iBhayibheli ngisho lasezikolweni noma ngaphi, umuntu uguquka abe inyamazana.
awuphileki ungelanto esikhuzayo singakakhangeli ukubana lisincedisa ngendlela yokuya ezulwini ngokuhlalisana nje kuphela kwethu kodwa iBhayibheli liyasinceda kakhulu le ndima enkulu eliyenza ezimpilweni zabantu ubana lisusa olulaka abe yimvu yomuntu lisusa isigebenga sibe ngumuntu olungileyo iBhayibheli lo yitsho lasemakhoti nxa kuthoniswa abantu bayamekha sure ukuthi bale Bhayibheli ezakuphakanyiswa kuqala ukuthi iqiniso lonke kumele likhulunywe kalivele ngaphi kalisekele ilizwi kaNkulunkulu okuveza soba ukuthi iBhayibheli lendima enkulu emphakathini. Siyabonga mfundisi. So nxa ngithola lapha balaleli siqhubeka ngesifundo iBhayibheli lilomsebenzi omkhulu kithi ebudlelwaneni bethu loNkulunkulu lilizwi likaNkulunkulu. Mfundisi laphana uveza ukuthi ngitsho lasebudlelwaneni bethu labantu iBhayibheli lile ndima. Ake sizweni ke indinyana kwaziwa ngekhanda umaHebheru 4 ivesi kungelika 12 ukuthi yena usivezelani ngaleli lizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo liyasebenza. Libukhali kulenkemba esika inxa zombili. Ingena ize yahlukanise umphefumulo lomoya amalunga lomkantsho lo lahlulele imicabango lemumo wenhliziyo. Itsho njana uHebrews. Nansi indinya kwaziwa ngekhanda. Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo lilamandla liyasebenza yani beke yathi liyasebenza lilamandla sikubona njani lokho sikubona njani nxa sikhangela indinya kwaziwa ngekhanda kuyini esikufundayo lapha okusincedisayo kakhulu ukuthi silizwisise leli lizwi njengoba sesike sezwa ukuthi abanye kabasali sebelithandabuza sebesithi hayi kungangcono kube lokunye okungenziwa okungagayida abantu balesi sikhathi kodwa nanka amazwi siwathola lapha ukuthi liyaphila njalo lilamandla njalo liyasebenza. Okokuqala esingathi thina lilamandla ingakakhangela ukusebenza kwangikhona indlela eligcinakale ngayo kusukela. Okay. iBhayibheli esiliphetheyo liyingxenye yelizwi esithi thina abanye balikopa ngasese ngale ngoba lingasafunakala emehlweni abantu. Okay. Abanye balingenisa lapho livinjele khona seliphakathi kwezinto ezihlukile balisimagla singatsho njani. Abanye bali kwezindawo labhana lakathesi kwezindawo iBhayibheli kalivunyelwa libhaniwe. Kunjalo libhaniwe liyayifumana indlela enhlizweni zabantu liyangena emazweni anjalo. Abanye bazama nje lokulidiliza khumbula ukuthi ngeminyaka ethize lake ladonswa ngamahatshi lake lachiswa kwenziwa yonke into kumana lingabi khona kodwa lamhlanje iBhayibheli ligcwele limemethekile akulabhuku njengeBhayibheli elake lalotshwa ngaphansi kwelanga akulabhuku njengeBhayibheli elendonsela empilweni zabantu njengeBhayibheli akulabhuku elilamandla njengeBhayibheli. Indaba lethi ilizwi kaNkulunkulu liyaphila liyaphila ongazama ukunyathezela phansi liyaphila liyasukuma njalo ulibone liphila phakathi kwabantu. uJesu mfundisi uke wathe ekhuluma ngendaba kuJohn 6 ekhuluma ngelizwi ukuthi liyini uthi amazwi engiwakhulumekini ayimpilo. So ngifuna ukulandela lokho okuthiyo ngumfundisi ukuthi iBhayibheli lilamandla liphilisa umuntu wangaphakathi liyikudla komphefumulo. Yes. So umphefumulo singaze sizuza izinto zangaphandle mfundisi kulokulambathile umuntu wonke lakho ngenxa yokungena kwesono. Okay. Adinga kuphela ilizwi likaNkulunkulu ukuze asuthe kumbe ukuze asuse leyo ndlala. So yikho lapho umlobe sithi liyaphila futhi lilamandla. Nxa uJesu esithi bahlambulule and John 17 umthandazo lwa ngelizwi
uthi ngoba ilizwi lakho liliqiniso so lilamandla okusihlambulula elokuguqula impilo yami eyesono ibe impilo yokulunga so yiwa amandla iBhayibheli elilawo laphayana. So nxa ngisizwa lapha iBhayibheli nxa sixoxa kalifani lamabhuku wonke li unique ngoba khona amabhuku sibila amakhulu angaka kosa angedlula iBhayibheli kodwa kukhanya ngani ke nxa sifunda lapha sikutholayo ke iBhayibheli lilomahluko omkhulu alifani lamanye amabhuku esingawacabanga abhalwe ngaphansi kwelanga. Now nxa nginanzelela lapha nginanzelela ukuthi ukuthinta indaba yokuthi liyikudla mbona ngani kakula muntu ongaphila engadli angithi angeke uphile ungadli kodwa ngiyananzelela ukuthi kulula kanganani ukuthi litholakale lidliwa leli iBhayibheli kulula kanganani siyalithola yini ithuba lokubana silidla ngithi kulibala ithuba likhona yini balibala yini abantu iBhayibheli nxa sikhangela kumbe kithi thina enkambeni yethu kunjani nxa usumela ubala iBhayibheli kuyini okwenzakalayo ngiyangizwe nje abantu kwesinye isikhathi bekhuluma ukuthi hayi nxa ngibala iBhayibheli kuba lalokhu so why maybe kungaba ngaleyo ndlela ngicela uqalisa okay hayi khuluma ungananzelela siphakathi kwempi phakathi kwempi iBhayibheli lona lihlala likhona ezindlini zabantu alibaleki amanyazi ehlala ezebe le dust amaBhayibheli amanye ehlala ematshe uSathane usempini lamaKristu ngoba uyakwazi ukuthi iBhayibheli leli since sesikhulumile ukuthi iBhayibheli leli liyini liyikuphila uyakwazi ukuthi nxa abantu bengathi bebala iBhayibheli leli bayathola ulwazi bemchiye behambe lapho kulani ukulokukhanya khona kulempilo khona kuJesu Kristu so uyazama ngazo zonke indlela ukubana iBhayibheli lona leli even likhona apha uyathi usithi yalubala ubanje ubuthongo uqinisa kuyinkambo yethu sonke lokho kuyaveza ukuthi kakho obekweceleni phakathi kwempikiswano le bengifuna ukuthinta lapha umfundisi yathi kakho ongaphila engadlanga ngifuna ukuphinda ngingezelele ngithi kakho futhi ongadlelwa ngomunye yena bese phila so amaKristu ensuku zokucina adlelwa ngabanye ilizwi umuntu uyasuka ahambe echurch bazange abe lethuba yena lokuzibalela azahambe echurch ngeFriday kumbe ngeSabbath kumbe ngeSunday uyafika azwe lokho umfundisi akudlile yayibona ingozi ekhona hayi ingozi enkulu and futhi kulezinye inkolo futhi umfundisi eziletha khona lokho ukuthi hayi kakho ngenelisa ukuzwisisa into libekelwe thi esigcotshiwe so sibuyela ku point elethe ngibongani ukuthi konke lokho kuyimpikiswano esiphakathi kwayo ilizwi likaMlimu laqalisa ukuchallengewa vele ezulwini so uSathane esiwulwa loNkulunkulu kwakubangwa intando kaNkulunkulu so leyi intando kaNkulunkulu so lapha emhlabeni uzama ngendlela zonke mfundisi zokuthi amisa abantu ukuthi bangalazi ilizwi likaNkulunkulu ngoba anti ku controversy empini leyika kumele kucace ukuthi uNkulunkulu ngubani laye lolwisana laye ngubani so iBhayibheli ufuna ubonganithintile liyakuveza vele liyambula isimilo sikaNkulunkulu futhi lambule imask uSathane limkhiphe limbeke egcekeni ukuthi nguye oyiloko so uyenza ngendlela zonke ngike ngafunde inquotation ku Great Controversy lapha nebikhuluma ukuthi vele uyakwenza loba yini ukulinda umuntu munye ngamunye ukuthi ilizwe angalibali ngoba lathi balaleli siyakunanzelela ukuthi ensukwini zokuphela indlela esibhizi ngayo nje akulathuba lelizwi akulathuba lokukhuleka so uSathane uyakwazi akwenzayo uyakwazi ukuthi as long ilizwi ungalifundanga awulandlela ongasindiseka ngayo ngoba indlela yokubuyela kuNkulunkulu awungeke uyazi so uSathane ubisa loba yiphi indlela uthi hayi wena ukuzwisisa uzachaselwa umfundisi but uNkulunkulu akudinga ukuthi umuntu lo muntu kahlale phansi ayifune le indlela leyo siyabonga kakhulu nxa siqhubekela phambili balaleli ngithemba siyakunanzelela ukuthi ilizwi liqhakathekile
yebo kulobunzima nxa sokumele ulibale uyafikelwa yibuthongo nxa sokumele ulibale uzibona uphathekile ubusy konke lokho injongo yesitha ukubana ke ungatholi ithuba ngoba ungathola ithuba yeBhayibheli ubudlelwano bakho buzakhula loNkulunkulu ubudlelwano bakho buzakhula labanye abantu. iBhayibheli silithola kuthiwa liyisikhali esilamandla okumangalisayo. Kuthiwa liyisikhali most powerful weapon. Kulezikhali ezinkulu ezinengi esizaziyo esasizwe ngazo kulezi insuku izikhali zembubhiso. Kodwa lapha sithola kuthiwa iBhayibheli lona yilo elilamandla amakhulu. Lilamandla njani ilizwi le? Weapons of mass destruction. Lilamandla njani leli lizwi nxa kuthiwa lilamandla amakhulu. Usathane uyakwazi kakhumalo ukuthi iBhayibheli lilamandla ngakanani. Uyakuzwisisa ukuthi konke omamisa sikhuluma ngakho akufiki emandleni eBhayibheli lanxa nje lingani kuthule nje lokho kwento. Yikho ke udadewethu lapha besizimhlanga washo wathi usathane wathi uyabona amandla eBhayibheli uyavimba abantu balestade eBhayibheli. Uyaletha ukuthandabuza uyenza abantu babe njani baphatheke ngemisebenzi ngoba uyakwazi ukuthi ungafunda iBhayibheli ukhuleke uyamxegisa umqeda amandla. Uma kulento eqeda usathana amandla ukuthi uphile ngokuthi lisho kanje ilizwi kaNkulunkulu. Yikho uzabona ukuthi ngezinsuku zobunyama abantu babanjwa, abanye bachiswa, abanye baqunywa amakhanda, abanye bababethele eziphambanweni, bababulala izimuli. Injongo kaSathane yakuthi vele iBhayibheli abantu balesabe bangalibambi bangalibulali laze lasuswa lezandleni zabantu. Kwaba lesikhathi lapho kwasusa iBhayibheli ezandleni zabantu bonke kwathiwa abantu bazabalela ukuphela ngumpristi omkhulu. Then amalungu ebandla umsebenzi wabo ukuthi bethi amen amen nalengabali. Yabona konke kwakuyimizamo ukuthi as long as abantu bengabali iBhayibheli uSathane uzabe amandla akhe besiyaphambili ngoba uyabenza besebemnyameni. Yes. Yazi mfundisi ungikhumbuza ukuthi ngesikhathi lesesithinta esobumnyama iBhayibheli lalisuswe ebantwini. Kodwa uSathane wasebona ukuthi hayi mana ngitshintshi indlela yokusebenza. Yes. Ngibaphe ngivume babe lalo. Kodwa ngizakwenza imizamo yonke ukuthi bangalifunda. Khangelana amathuba esiwachithe efonini. Hayi kodwa sisempini khangela ivini amathuba owachitha phambi kweTV. Yes. Phambi efonini amathuba owachitha nje. So uSathane khona lokho kuyasincedisa ukuthi sibone ukuthi sisempini enganani. Zwana uEphesians chapter 6 verse 17. Yes, anti uthi impi esiphakathi kwayo ngekamoya. Against silwisa lamandla aphezulu omnyama. Nyaba lapha ivesi yakho leyo. Alright. Abesefeso 6 ivesi ngelika 17 ithi thathani ingowane yokusindiswa lenkemba kamoya eyilizwi likaNkulunkulu. Ngiyabonga mfundisi. So ngifuna iphathi yokugcina. Anti imemory text ethi bikhuluma ukuthi inkemba le isika nxa zombili. Yes. Then uSathane kwazi ukuthi amandla aselizwini anti iBhayibheli ithi uNkulunkulu wakhuluma ilizwi izinto zabakhona. So amandla elizwi vele uSathane uyawazi. Futhi lokuthi ilizwi likaMlimi liyavusa ofileyo lokho uyakwazi. So yikho esebenza ngamandla amakhulu ukuthi amisa abantu ukuthi babe lazi iBhayibheli. Kodwa ngicela ukuthinta okunye lokuthi okwenza iBhayibheli libe isikhali esilamandla lenzani. Ungafunda iBhayibheli uyenelisa ukuthi wehlukanise iqiniso lamanga. Phela kwenza abantu baphone belandela amanga ukuthi kushoda ukufunda ilizwi. Ngoba ilizwi as long usutshunyayiziwe watshelwe ezinye izinto ungahlala phansi ulihlole liza kutshengisa ukuthi okuliqiniso nanku okungamanga nanku. Futhi liyasinika amandla okunqoba isono.
anti sikhuluma ukuthi lilamandla ukuthi liyakunika nxa liyakunqanda likutsho ukuthi lapho ungathinti lapho ungangeni futhi liyakunika that victory even ukuqinisela enhluphekweni nxa silama challenges empilo esidlula kuyo akula litho esiludingayo umhlabeni ka number 45 ngiyamthanda uthi ngipha amazwi akhulunywa nguJesu so uthi ku trial and tribulation lapho ngingakwazi ukuthi indlela iyangaphi ngipha amazwi akhulunywa nguJesu iwaza ngikhanyisela even elibeni ekufeni iwenza waphakamisa so iBhayibheli lilamandla okusiduduza lilamandla okusiqinisa lilamandla okugcina uhambo luhamba ngoba seme ezithenjisweni zelizwi elingaphuthisa. Siyabonga mhlawumbe siqhubeka usibambele ivesi yokugcina laphana uzililo ngo3 verse 22 and 23 then ukhomenta khona pha. Okay, ingakayibali uzililo bese ngikhangele lapho ukuthi amandla kaNkulunkulu eBhayibhelini avezwa kabanzi. Ngiyafunda kuphela amaHubo ngo33 verse ka6. Ithi ngelizwi likaJehova amazwi kanjani enziwa. Ubunkanyankanya bezinkanyezi ngomoya womlomo wakhe. Amandla elizwi kaNkulunkulu. Now ansesiya kuzililo nxa sikhangela ke ukuthi uNkulunkulu usiphatha njani ke sithe uzililo bani uzililo ngo3 verse 22 and 23 iyabala lapha uthi verse ka22 ngenxa yothando olukhulu lukaThixo kasibhujiswanga ngoba isihawu sakhe kasipheli 3 siba sitsha ukusa kwamalanga kukhulu ukuthembeka kwakho yeah asincedisani lawa amavesi nxa sikhangela kakhulu indlela uNkulunkulu asiphatha ngayo sikhangela ngelizwi lakhe njengoba sifundile kubana ilizwi lisenzela okukhulu okumangalisayo okuthi ukuthi ngabe kasilalanga singafundi ilizwi leli kodwa nxa sikhangela lapha imvelo yethu yes yenza ke ukuthi khona ilizwi singaliqhakathekisi but uNkulunkulu imvelo yakhe iyavezwa lapha ukuthi khona ngenxa yani yesihawu sakhe kasinjani ukuthi yena katshintshi uhlala enjani kasibhujiswa okay so bengikhangele lapha ku most powerful weapon ungathi ukhangela ilizwi lenkosi kuthiwa liyahlukanisa umoya isoul and spirit umoya ulomphefumulo kulento kodwa engehlukanisa umoya lomphefumulo ngaphandle kokufa ilizwi lenkosi kuthiwa liyehlukanisa lo ukuthe kusitshengise ukuthi lilamandla ilizwi lenkosi iyakwanisa ukuthi lisitshengise lapha thina sisilela khona spiritually ikwanise lisitshengise lapha thina sima khona njengomuntu wenyama ibe selisincedisa ukuthi hayi abantu wenyama nxa kufika lapha ilizwi lenkosi liyasincedisa ubana sizwisise kabanzi uNkulunkulu kanye lentando yakhe. Siyabonga balaleli nxa siqhubekela phambili siyakunanzelela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lilamandla amangalisayo liyasiguqula liyasiqondisa liyasivezela okuliqiniso ikakhulu emnyameni esiphila kiwo ngalesi sikhathi sensuku zokucina sokulezinto eziningi ezibuyayo etafuleni kodwa ke ilizwi singalifunda kuyakuba lula ukuthi khona sazi okuliqiniso sikhangela ukuthi ilizwi leli kuthiwa lilamandla lile authority authority ngamandla ngithi i-authority the power umbhalo ilamandla ilegunya ngiyathanda leli gama ilegunya so sinanzelela ukuthi ke nxa sifunda ku 2 Timothy 3 verse 15 to 17 iyasivezela ukuthi igunya leli imibhalo ilithatha ngapi ucela usifundele lapha ukuthi njani lokuthi kusukela ebuntwaneni wayazi imibhalo enjani
engcwele eyakwenza engakwenza uhlakaniphele ukusindiswa ngokukholwa kuKristu Jesu. Imibhalo yonke yaphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ilosizo ekufundiseni lokukhuza lokuqondisa lokufundisa ngokulunga u17 ukuze umuntu kaNkulunkulu alungisele ngokuphelela yonke imisebenzi emihle. Amazwi kaMpostoli uPaul lapha elaya uTimothy ngokubana ke alibambe ilizwi leli aveza njani amazwi lawo imisebenzi kumbe umsebenzi welizwi emuntwini nxa besilalele lapha sikhangele kuthiwa umsebenzi welizwi emuntwini kuthiwa iyamhlakaniphisa umuntu ekusindisweni. Okay. Ibe sisithi iyamqondisa njalo liyakhuza ilizwi lenkosi. Okay. Yikho mnengi udobhileyo lapha ukuthi ilizwi lenkosi liyasincedisa ukusakha. Mina ngibona lisakhela isimilo esihle kakhulu. Ngoba nxa lisiqondisa lapha ngikhangele ukuthi liyasihlakaniphisa ekusindisweni. Okay. So ukuthi indlela yosindiso kungaba nzima ukuthi siyizwisise nxa singalifundi ilizwi. Okay? Mhlobo. Bengifuna ukuthi ngithi lapha engozisisayo ukuthi okunye liyafundisa, liyanqanda, liyakhuza, liyasenza siphelele futhi lisenza senelise ukwenza imisebenzi eminengi emihle anti so okunye ngifuna ukuthi ngikuthinte lapha mfundisi ngeauthority ngegunya ilizwe lilayo kusinika ukuthi kakho akula muntu ngaphansi kwelanga olamandla okuliguqula lokuthi atsho ukuthi hayi lokhu yikho esingakwamukela hayi lokho hayi singakubekela yakubone ngitsho yani ngoba imfundiso ezikhona njengoba sithe siku great controversy usathane uyavuma abantu bamukele ingxenye yelizwe eyingxenye yaliwe khange okunye kujwayelekileyo ukuthi iOld Testament bakhona abayalayo ukuthi vela ilani lokwenza lathi esiphila ku New Dispensation thina sikhuluma ngapha uJesu esebuyile yikho avuma abantu bamukele iOld Testament vale uJesu esefikile kusiza ngapha uyabona ukuthi usathane wenza kumbe balamukele lonke old le new kodwa kube behamba bedobha lokho abafisa ukuthi basuthise inkanuko zabo so ingozi ekhona ikuthi singalandela kube njalo singazifundelanga sisengozini yokuthi sikhohliswe anti uIsaiah 34 okunye kwesinye isikhathi okwenza sikhethakhethe mfundisi ukuthi uyabona isiprofeti sikaSambulo iqiniso likamlimo lifihlakele kumasimbozo ansake sayifunda liyana ukuthi izimfanekiso lana so kulama portions amanye anzima ukuzwisiseka nxa ungazange udige deep kumbe uthandaze ngamandla so abantu bese beyibeka eceleni imbhalo enjalo kumbe bayi misinterpret but okudingekayo ukuthi uNkulunkulu befisa samukele ilizwi lakhe lonke ngokuphelela ngoba khangela mfundisi enye indlela yenza kulahleke ukuthi uthe uIsaiah 34:16 funani encwadini yenkosi lifunde kiyo abe sesithi akukho kuyaswela umngane wakho so ilizwi likaNkulunkulu lihamba lilomngane vele ungathole iverse ethile kuJeremiah ilomngane wayo ungayithola ukuthi umngane wayo kuSambulo so ukufundwa kweBhayibheli mfundisi akudingi umuntu ojahileyo ofunda kuSafeface ufuna umuntu ozathi lapha kancane anti uIsaiah 28:10 njalo precept upon precept here elikli singahlanganisa kuphuma kuyipuzzle ilizwi kaMlimi lizwisiseke le quotation engicela ukuyishare la siyabo maybe ungayithinta ngamafitshane imanuscript 13 ka 1888 ithi there is no finite man that lives
I care not who he is or whatever his position is. Okay. That God has authorized to pick and choose in his word. Siyabonga. Abesesithi, hands off, brethren, do not lay your hand upon the ark. Siyabonga. So balaleli siyakunanzelela lapha nxa sikhangela igunya lelizwi sifundile imibhalo laphana ukuthi yonke siyabonga Mrs Mhlanga mbona ngani suphendule lembuzo ebilandela laphana ukuthi singalifunda njani ilizwi lenkosi. So ivesi esiyifundile yokuqala lana u 2 Timothy 3:15 to 17 ithe yonke imibhalo yonke ayikhona iNew Testament be Old Testament kodwa yonke injani iphefumulelo. So igunya elinye esilithola ukuthi kayibhalwanga ngumuntu hayi iphefumulelo. Yes, irevelation le inspiration iprocess zona leziyana ukuthi uNkulunkulu wayebanika njani esambula njani imfihlakalo yakhe ababhala iBhayibheli. So okunye nxa sisiye kucineni laphana ukuthi singalungiselela njani bona ngani ukuthintile ngamafitshane ukuthi silibale iBhayibheli. Yes, umuntu nxa esesiyalibala iBhayibheli ungaphonga udlukela wenza njani? Kulabantu ophonga ukucimeza nje. Angavela vula lapha imphiyo khona. Yikho khona. Ayisiyona indlela yokubala iBhayibheli. Njalo futhi nxa ubala iBhayibheli ungafaki wakho umcabango ufune ukuthi ukutshele lokho njani okufunayo. Vumela umoya kaNkulunkulu bana ukhulume lawe njalo usechilo okamhlanga ukuthi precept upon precept uyathatha lapha kancane laphana kancane ulandele ukuthi iBhayibheli lapha lithini ya ukhangela ivesi le kanti umna wakhe ongaphambi kwayo uthini umna wakhe ongemva kwayo uthini ichapter elandeleyo ithini ngendaba naleyo uzakwenza uzwisise ngaphandle kwalokho ungagcina ulibala ngalokho obesilungu abawutsho out of context. Yes. Kanti iBhayibheli uNkulunkulu usinika ubana silizwisise ukuze sibe khona ekhaya ezulwini. Siyabonga kakhulu kulezi insuku balaleli abantu bathi khona akusela qiniso akula lokho esingathi ngama absolutes bathi hayi akula qiniso iqiniso kuya ngokuthi wena ubona njani. Yeah, iBhayibheli isincedisa njani ukubana sizwisise lokho kuliqiniso ukuthi liyini lona iqiniso nxa sesikhangela ini iBhayibheli. Singalethemba yini iBhayibheli njengelizwi likaNkulunkulu eliliqiniso. Ake sikhangele lapha ngamafitshane uJohn ngo17 ivesi ngo17. Uthi yena uJohn 17:17 bangcwelise ngalo iqiniso ilizwi lakho liliqiniso. Okay, sifundele uZaka Proverbs uZaka ngo30 verse 5 and 6. uZaka ngo30 verse 5 and 6. Right, ngiyabala lapha evesi ka5. Wonke amazwi kaNkulunkulu akala mposiso. Uyisihlangu kulabo abacatsha kuye. 6. Ungengezeleli amazwini akhe funa akukhuze akwenze umqambi manga. Sifundele ukucina uMahubo ngo12 verse 6 bese sixoxa laphana. uMahubo ngo12 esincane ngo6 nyabala lapha. Uthi yena uMahubo njalo amazwi kaThixo amsulwa njengesiliva esicengwe esithandweni somlilo esebumba njengegolide lihlanjulwe kasikhombisa anjalo amazwi kaNkulunkulu amsulwa. Asilethela daba bana amavesi lawa nxa sikhangela indaba yeqiniso lelizwi likaNkulunkulu lapha. Ilizwi likaNkulunkulu sithola ukuthi liqinisekile. uJohn 14 verse 6 uJesu uthi nxa ekhuluma labo ubatshela ukuthi mina ngiyini indlela lani leqiniso lokuphila. Okay. So ohlezi fakena njengani njengeqiniso. So amazwi aphuma kuye wonke kanjani aqinisekile. Okay. Ikho mnengi uthola lapha ukuthi
emhlabeni akusela qiniso. Kodwa kule ndawo eyodwa singathola khona iqiniso lonke elipheleleyo kuseBhayibhelini. kuseBhayibhelini. Okay. Mhlobo. Bengifuna ukungezelela ngithi nxa uJesu esithi yimi iqiniso enguye ulizwi. Enguye ulizwi owabuya ngokwenyama. Ngithe ngifunda kwenye indawo umfundisi ukhulunywe ngokuthi Ellen G. White ukhulume ngokuthi indlela uJesu abuye yiyo yona ukuthi wabuya enguNkulunkulu embethe ubuNkulunkulu ngenyama. Okay. Kufana lizwi ngendlela elabuya ngalo lilizwi likaNkulunkulu elize ngabantu. Ngoba nti ukwakhuluma indaba ye-inspiration ye-revelation umoya kaNkulunkulu wambula lezi zinto wasufunzelela abantu ukuthi balibhale. So iqiniso lilizwi leli. Iqiniso nguye uJesu. Nguye ulizwi. Leli lizwi likaNkulunkulu yilo elisala emhlabeni nxa kungasela idefinition yeqiniso. Iqiniso lilizwi likaNkulunkulu. Okunye engikuthola lapha bathandekayo ukuthi sekugcwele imfundiso ezingayisizo. Imfundiso ezijekileyo, imfundiso ezabantu lamasiko abantu. Ukuze wahlukanise phakathi kwamasiko abantu lakho konke siphiwe iBhayibheli yikho lithola ukuthi amavesi wonke lawo mathathu kunye lo John 14 verse 6 aqinisa ubuqotho beBhayibheli. Uma udinga iqiniso elipheleleyo yana eBhayibhelini. Nxa kuseBhayibhelini ngokwethu bana sekulandele. Nxa kungekho eBhayibhelini uzalandela into ezakubhubhisa. So asila isource, asila umthombo, asilakho konke. Nxa umuntu ebuya ngomcabango alawo kumele siuhlole ukuthi uhambelana ngaphi leBhayibheli. Yonke into esikhangela sifuza abantu baseBeria. Othi kungatshunyayela babuyele bayehlola iBhayibheli kambe kunjalo yini. So ukuze abantu ungakhangela sekulamabandla amanengi labantu abanengi abasuphuka lapha abalamuthi ngeqiniso lami lalokhwana nxa ngisithi mina ngeqiniso lihlole ukuthi iqiniso lami likhona yini eBhayibhelini. Nxa lingekho eBhayibhelini chiyana lakho. Siyabonga mfundisi. Uyazi umfundisi ungikhumbuza ukuthi yazi isikhathi esesiphila kiso sesiyingozi kakhulu eSichristwini. Yazi kule mimangaliso eyenziwayo okuthiwa ngamandla kaNkulunkulu. And abantu abaningi sigijima siye khona sicabanga ukuthi ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa umfundisi usesinikile lapha iBhayibheli kuphela yilo elizasincedisa ukuthi ukutesta ikwenza ukuhlola. Sihlole ukuthi amandla asemsebenzini kuzimangaliso lezo ngakabani. Yikho uJesu I think 1 Thessalonians lanethi lingabakholwa bonke omoya ngoba esingizokuphela kwayo kulabo omoya babo. Yes, abe sesithi bahloleni. Akula mfundisi esinye isikhali kumbe instrument okungahlolwa ngayo imimoya ngaphandle kwelizwi likaMlimo. Siyabonga abalaleli. Isikhathi sethu siyabaleka laphana. Indaba leke iqhakatheke kakhulu indaba yelizwi. So ngamanye amazwi bafowethu nxa nisizwa lapha kakula lutho umuntu angaluvumbulula kumbe nguprofessor ubhala kumbe idissertation kumbe ithesis kumbe kuyini abe sesithi nanti iqiniso sendidiscoverile. Konke khonokho ku right kodwa kumele sinjani uvumelane leBhayibheli ngoba iBhayibheli nxa sithola amazwi la kumele lona libe i-foundational source. Libe yiyo isisekelo sakho konke okungavumbuluka kuchunyayelwe kufundiswe. iBhayibheli liba yini isisekelo. Uthinte indaba eqhakathekileyo i-reference laphana ngo-2 Timothy 4 verse ngu-3 Nsenzela abalaleli ukuthi kuthiwa isikhathi siyeza lapha abantu abangaye kuvuma kona ukufundisa kwani kweBhayibheli kodwa ngokuzithandela bazabuthelela abantu abafundisa izinto eziningi baphambukele izinganekwane. So yisi isikhathi esesiphila kiso esokuthi ke abantu balalo kuthiwa irelativism ukuthi hayi akulaqiniso wena indlela obona ngayo. So iBhayibheli lima lokho linjani
liyilo eliyiqiniso ibala ukwenza ukuthi sitsho khokho usho ukuyibala kuphela kuyibala siqhubekela phambili 2 Timothy 4:3 uthena ngoba isikhathi sizafika lapho abantu abangayi kuyivuma khona imfundiso eqotho kodwa ukuze basuthise izinkaneko zawo bazaziqoqela abafundisi abaningi ukuba batsho lokhu indlebe zabo ezilumela ukukuzwa hathi iqiniso leBhayibheli kube liqiniso leBhayibheli. Ngicela usikhangelele uMahubo ngo119 ivesi 11 nxa sikhangela iBhayibheli lokho elikuchoyo lona ngokwalo iBhayibheli lokho elikuchoyo kanti njalo elingasenzela khona kumbe lisenzela khona nxa sithola amathuba wokuba silifunde iBhayibheli lilezinto eziningi elizivezayo njalo elizakuzenza ebantwini nxa sithola amathuba ukuthi silifunde. Ngicela usifundele. Ilizwi lakho ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingenzi isono kuwe. Ngilifihlile enhlizweni yami ukuze ngingenzi isono kubani? Kuwe. Usibambele uMahebheru 4:12 kodwa iyona lana esiyifundileyo njengendinyana yokwenziwa ngekhanda. Sinanzelela ukuthi kulezi insuku mfundisi wami kulama challenges izinhlupho ezikhona ekuphileni. iBhayibheli nxa isithi yona ilizwi lakho ngilifihlile ukuze ngingawoni kuwe. Kuthi ukuthi ke iBhayibheli kumele libe yingxenye yokuphila komuntu ukwenzela ukuthi iconsequence yangikhona elandelayo ilokho kuyabe kufunwa yini iBhayibheli. So ngamanye amazwi ngaphandle kokuthi iBhayibheli libe phakathi kwezinhliziyo zethu nxa sokumele wenze idecision kuzaba nzima ngoba iBhayibheli kumele kube yilo elikulawulayo ukuthi hayi nxa kumele wenze lokho kumele wenze lokho. Ngitsho sibi emchadweni kuthiwa iBhayibheli kalingene nxa kukhona i-relationship thize kule challenge kulohlupho iBhayibheli kayinjani kayingene khona phana emisebenzini workplace iBhayibheli kuthiwa kayinjani kayingene ngoba yiyo ezakwenza ukuthi konke lokho kuphume kahle. Okay, iklem elandelayo esiyithola lapha ukuthi iBhayibheli lilamandla okuguqula izimpilo to transform impilo nxa lingafakwa ngaphi enhlizweni zethu. Uyikhulumile ivesi lapha siqalisa uJohn 6:63 uJesu uthi amazwi engilinike wona ayini ayimpilo amazwi angumoya njalo ayini ayimpilo. Ngicela usifundele uMahubo khona phana ngo119 verse 50 Okay, uverse 50 wesamvule uHebrews lapha uthi ngivule. Alright, ngiyaxolisa uMahebheru nguliyane sifundileyo uqaliseni. Amahubo 119 ngizakubala lapha iverse 150 angithi verse 50 119 verse 50. Right, ngiyabala la. Induduzo yami phakathi kokuhlupheka kwami yile isithembiso sakho sigcina impilo yami. Okay. I think sike sakuthinta mfundisi masi sicezelela nti ukuthi ilizwi likamlimo nxa singalibalanga wakwabona ukuthi indlela abantu abazibulala ngayo comfort here like ama suicide ayadalwa ukuthi kasilifundanga ilizwi leli lilesithembiso esenza ngeyame ngesikhathi sokuhlupheka ngoba yikho kulethwa ngohlabelelayo la uthi lokhu yinduduzo yami lapho into zingamanga kahle so nxa ngiswele so mina ngizwisa iBhayibheli mfundisi njenga lilempendulo le ndlela yokuthi ngiqhubeka kanjani ngokuphila empilweni lobumumu njani. So ngifisa ukukhuthaza abalaleli ukuthi asifundeni ilizwi phakathi kwenhlupho sizazuza ukududuzeka sizazuza ukuqiniswa sizazuza ukuzuzithemba. Akula muntu ongazibulala ngabe wonke umuntu belifunda iBhayibheli ngaba kula muntu ozibulala ngaphansi kwelanga ngoba ithemba likhona as long siseyame ezithenjesweni zikaNkulunkulu. So uNkulunkulu balaleli wasithumela iBhayibheli ukuthi libe yingxenye yokuphila kwethu kuyo yonke imumo ngaba semchadweni ngaba semsebenzini ama divorce mfundisi
iBhayibheli abangelwa ukuthi emulini zethu kakula Bible Akubalwa akula iBhayibheli. lizwi likaMlimo Kakhulu. ngoba uzakwazi nxa sisemtchadweni Yeah. ukuthi ngiphatha njani nxa omnye wami esenilimazi esendilimazile. yes so umntwana ohlamukayo kumbe umntwana nxa yenze so siphathana njani so iBhayibheli liba yiyo imanual yempilo yomuntu nje kuzigaba zonke kakhulu. so ngaphandle kwalo yikho sibona umhlaba usiba le chaos ngenxa yokuthi iBhayibheli selibekwe eceleni Selibekwe eceleni. So so liyasincedisa. ngamanye amazwi sivuma ukuthi yena ungasusa iBhayibheli empilweni zabantu, ususa iBhayibheli emakhaya abantu, ususa iBhayibheli esizweni, ususa iBhayibheli yonke indawo, abantu babazinyamazana. Kakhulu. Omunye umlobi wezingoma uyaloba uthi yena ukhangani ubaba lo wayengubaba wayelosihluku emolini nxa ethutsha bahle bayelala bonke. Ngenye imini ubaba lo wahlangana lelizwi leBhayibheli lamthinta. Uthe sesiyafika ngekhaya ngemva kwamaviki amabili amathathu okumntana ukuthi umbone ekhatshana wahle wagijima usagijima umntana wathi mana mntanami mana ungabe usagijima kanye angisenguye lwana ubaba ngumlo wengoma asenguye lwana ubaba omazi wayezolo sengiguqukile sengihlangane neBhayibheli. iBhayibheli bathandekayo liyasiguqula izinto zethu lenze inyamazana engumuntu ibe ngumuntu phakathi kwabantu. Balaleli amavesi lawa azasincedisa uJeremiah ngo15 verse 16, uPeter wokuqala ngo2 ivesi ngo2, uMateyu 4 verse ngo4. Thina ke siza kufunda uMateyu 4 verse 4 ngesizathu sesikhathi laphana, kodwa amavesi lawa asincedisa ngendlela ephakemeyo ukubana sizwisise ukuthi iBhayibheli liyini lilengxenye bani njalo ekuphileni kwethu. Mateyu 4 verse 4. uJesu wabaphendula wathi uJesu waphendula wathi kulotshiwe ukuthi umuntu kayekuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngelizwi lonke eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. So ngamanye amazwi ukungabali iBhayibheli akulampilo. Akulampilo. Nxa ukuze umuntu aphile kahle kumele afunde ini iBhayibheli. Njengalokho ungeke waphila ungadlanga ukudla kwenyama. Kakhulu. Lemoya ukudla komoya ungeke waphila ya. Ngadlanga. Sesikhulumile lapha bafowethu ngeBhayibheli. Sabona konke ukuthi ngeqiniso liqhakathekile. kakhulu Liqhakathekile ukuthi umuntu kalifunde ngoba liyadingakala ukuze liqinise ubudlelwano bethu loNkulunkulu kanye ubudlelwano bethu labantu. Khathi manje iBhayibheli leli ukuze silizwisise silibala njani? Silifunda njani ukuze silizwisise? Kuyini okudingakalayo emuntwini? Nxa ngingabuza ngaleyo ndlela, ake usifundele lapha uJob ngo22 verse 22. Uzasifundela lo 1 Corinthians 2 verse 14. Yiyo amavesi esizawafunda mhlawumbe kulesi sigaba. Okay. uJob ngo22 verse 22. uthi yena yamukela iziqondiso eziphuma emlonyeni wakhe. Amazwi akhe uwabeke enhlizweni yakho. Okay, 1 Corinthians 2 verse 14. Bese sixoxa. Ngiyabala lapha. Umuntu ongela moya kazamukeli izinto ezivela kumoya kaNkulunkulu ngoba kuye ziyibuthutha njalo angeke aziqedisise ngoba zibonakaliswa ngomoya. Ayesile ngathi akusincedise khonapho amafitshane. Yeah. ithi kulokulungiselela thizo kufanele sikwenze singakayifundi ilizwi. Yeah. Umfundisi kwathi into enye indaba yokuthi umuntu uyaphonga ufaka umunwe avule. Yikho kwenza kube le mfundiso eziningi lamabandla amaningi ngoba kule ndlela eyabe isiphambukile ekufundweni kwelizwi. So okokuqala engikuzwayo ukuthi inhliziyo yami vele ngingakafundi ilizwi kumele ilungiselele ukwamukela njengoJobe labantu yamukela. So kusitsho ukuthi mfundisi kumele
injongo vele yokuyafunda iBhayibheli uthi wena vele ufunda iBhayibheli ufunelani kuyini okudingayo yes ngingafundela ukuthi ufuna ukuyabatshela yebo kumbe siyalungisa ukuthi ungiqalile ufuna ukumtshela ngeBhayibheli umchaye ngayo kumbe ukusustain lokho emvele ngukholo ukuthi ngifudinga amavesi azisekela lokho engikubona so kumele ukuthi inhliziyo yami ilungiselele ukwamukela ilizwi likaMlimu njengelizwi likaNkulunkulu ngilivume. Number 2 uthe izinto zakomoya ingqondo mbone ngani sokulethe iinterpretation enengi elizwini ivini elilodwa ukuthi sibuya ngengqondo yenyama uku-understand into kaNkulunkulu yakomoya so uthi bekumele siqale sibe spiritual kusitsho ukuthi kumele uvume ukuthi umoya oyingcwele occupy kahlala inhliziyo yakho ngakubuse umina vele uyafanca iBhayibheli ifundwa ngifundisi so kumele ukuthi mina ngingaveli kusale kuvela uNkulunkulu ngivuma umoya engcwele even agcwalisa ingqondo yami angichasisele ngoba umoya engcwele nguye owabhala izinto lezi so uyazazi so kumele ukuthi even ukuba humble ukuvuma ukuthi umlimi uNkulunkulu wena ungumuntu uNkulunkulu olwazi lonke wena usilele even ukuba prayerful kumele sidadishe ungafunda iGreat Controversy under ethi the scriptures are safeguard ithe iBhayibheli akumelanga lifunde ungathandazwa ayikhona uGod bless our food umthandazo oqinileyo okuzinikela uNkulunkulu okwamukela intando kaNkulunkulu so kumele sikhuleke kakhulu ukuze umoya engcwele aze asichasisele imfihlakalo le njalo kumele sivume ukufundiswa we are like students siyasifana laba ntwana abahleziyo abafundiswa nguNkulunkulu so kumele sibe inhliziyo yethu kumele ibe njalo singaba njalo nxa sesifunda sizayizwisisa intando so kumele kube lokuzehlisa lokuvuma ukuthi iBhayibheli likhulume lona ungahambi wena ulokunye vele office ukuthi iBhayibheli ngabe iyakukhuluma ngoba so kuyaveza ke ukuthi nxa lona lizakhuluma kukhona okunye okuzathinta mhlawumbe lapho hlezi khona okuzathinta mhlawumbe okungamnandi njengomuntu kodwa nxa uyabuhambe ulenhliziyo yokuzehlisa uzamukela ngoba ubuvela udinga ukuthi uNkulunkulu kanjani akufundise khona laphana zelela khona apha mfundisi ku memory text etindenyana yethu kwaziwa ngekhanda ithe vele liyasika nxa zombili lapho lingihlukanisa liyehlukanisa so nxa lisika khona phana lapho lingene khona alichiyi kufanana so singahamba siyoba iBhayibheli silenhliziyo ezehlisayo silengqondo yokufuna ukufunda ukuthi uze umlimi ekhuluma lawo akuzwa abantu echeche ukuthi mina vele namhlanje ngizwanga lo ukuthi vele besithi ukuthi ubungela inhliziyo ukuthi ufuna ukufunda ngabe uthethe iBhayibheli lwezivini leversion alane kwaliwe ibiza kufundisa okuningi kade ungakwazi nxa sisiya phambili silungela ukubana sigoqe lesi sifundo uFirst Thessalonica 2 verse 13 ule ndaba engicabanga ukuthi iqhakathekile njalo uNkulunkulu siyambonga ngokuphela ngoba ekwamukeleni kwenu ilizwi kaNkulunkulu elalizwa ngathi lalamukela hashi njengelizwi labantu kodwa njengoba linjalo impela ilizwi likaNkulunkulu elisebenzayo kini lina abakholwayo. Nasi yanenye indaba eqhakathekileyo ukukholwa ukuthi nxa ulilanda ilizwi likaNkulunkulu kumele umkholwe uNkulunkulu ngoba nxa uvele ungamkholwa umthandabuza njalo futhi ungakholwa ukuthi lilizwi likaNkulunkulu kalisoze likuncedise iBhayibheli kodwa nxa sililanda sikwazi ukuthi asolizwi lomuntu uNkulunkulu ke lo sekhuluma lami kuzasincedisa ukuthi linjani lidale umahluko ezimpilweni zethu. Lapha kuleli iBhayibheli oletha ucace uba uyananzelela ubana ukhetha amabala kuleli iBhayibheli ngoba uthi yena lalamukela hathi njengelizwi labantu abesithi kodwa njengoba linjalo impela ilizwi likaNkulunkulu kazathi njengelizwi likaNkulunkulu hayi kodwa uyaqinisa ukuthi lona vele yini ukuthi linjalo impela ilizwi kabani likaNkulunkulu so kuqhakathekile njalo ke watsho ngaphambili ukuthi asivuleni ingqondo yethu
ukuze silalele silikholwe ilizwi likaNkulunkulu ngoba yilizwi likaNkulunkulu athi njengelizwi likaNkulunkulu kodwa yilizwi likaNkulunkulu ngokwalo. Siyabonga mfundisi, siyabonga balaleli. Nxa sifika ekugqibeni lesi sifundo ebesilaso sanamhlanje, the role of the Bible, umsebenzi weBhayibheli ezimpilweni zethu, sesifundile sabona ukubana iBhayibheli ngempela ilizwi likaNkulunkulu njalo liqhakathekile, okumele ukuthi silifunde nsuku zonke, liyikudla njengoba umuntu engekaphile enjani engeke engadlanga, njalo lokuthi silungise inhliziyo zethu nxa silanda ini iBhayibheli. Ngiza kucela ukubana ke sitsho amazwi esingaba lawo sigqiba lesi sifundo, umfundisi umlilo bese ngisiza kuMrs Mhlanga, abe umfundisi umlilo bese kusiza kumfoka Dube, bese sigcina ngoMrs Mhlanga esingagoqa ngakho sincedise labalaleli kulokho esikufundileyo namhlanje. Ngiphetha ngomcabango obhalwe lapha ukuthi ingqondo yami lenhliziyo yami ingaphi nxa ngikhangelana leBhayibheli. Kambe ngiletha okwami ngufunayo yini? Igoli yami nomgomo wami yikuzamana ngizivikele yini? Umthandazo esilabathandekayo sonke ukuthi kasivuleni inhliziyo zethu, sivuleni ingqondo zethu njengomntwana omncane, samkele izwi likaNkulunkulu singena kuthandabuza. Mina awami okuvala ukubana ngibona uKristu evula izandla zakhe esibiza njengabantu bakhe esibizele eqinisweni. Yiwami uvala ukuthi iqiniso emhlabeni ongaselaqiniso umlimi uyasibiza usibizele eqinisweni elimunye. Wana sibala iBhayibheli naleli yikho lapho leqiniso lonke khona. Akule indawo sathola khona iqiniso. Siyabonga Dube. Siyabonga mfundisi. Mina amawugcina balaleli lababukeli ukuthi asilamukeleni iBhayibheli njengelizwi likaNkulunkulu. Njalo ngicela ukuli-challenge ukuthi kasithatheni amathuba akhethekileyo ukuhlala phansi sizifundele. Ungafunda umbhalo othize ebandleni okhonzakile kumbe ulishelwe ngomunye, hambe ecinga ukuthi lezo zinto ziyizo na. iBhayibheli kalingagadi dust, kalingagcwala uthuli, simelele ukuthi siyetshelwa ngabanye abantu. Ngiyalishiyela iquotation ila. It iku Great Controversy page 597 kusiya ku598 ngizayiparaphrase. Ithi kakukho uthi ukungazi kakuse excuse. Nxa abantu bephiwa ithuba lokwazi. So uNkulunkulu kasoze amukele ukuthi sithi sihambe ngalindlela ngoba besingazi. Kodwa uJesu engakabuyi usinika ithuba sokuthi asifundeni ilizwi indlela sibe yazi siphile ngayo. uNkulunkulu asincedisa sicimezeni sibe lomthandazo. Baba wethu oyingcwele othandekayo khona ekhaya ezulwini, siyabonga ukusithanda, siyabonga ukusubekezelela, siyabonga ukusambulela intando yakho, siyabonga futhi ukusinika lona leli lizwi eliyikuphila ezimpilweni zethu. Sicela sengathi singazuza amathuba akhethekileyo, sisondele kangaka ngakuwe, silifunde, moyo oyingcwele asichasisele ngoba nguye oyaziyo intando yakho. Senze siphile ngalona leli lizwi ngoba liyilo elisiphilisayo. Sicela futhi uguqula izimilo zethu ngalona leli lizwi ngoba silungela ukuthi uJesu azosithatha. Sicela ukufanela kuphela ngoba impilo zethu zilawulwa lilizwi lakho. Siyabonga usizwa lokusiphendula ngoJesu siyabonga. Amen. Amen.